county uria wari gavana wa mbere county-ini ya Meru Peter Gatira Umunya nethiritwe akiuga akethirwa ari ndebene kiri githurano bia mwaka wa 2027 amwe na bu nethiritwe akiuga we atirungama na kiama kia DCP kinya kethira ni muchore munene wa Gachagua nethiritwe agitarira kurega kunganirwa kwawe ni uria sibitari inene ya Meru level 5 ikonenkanirwa thirikari nene mwingi tutithiritwe jukimenyithwa bubwega nimbie gweta na mbere. Lakini kwenda kuwa 2027 irachorwe karingo kiania kiaringe kuringwo rikeli ni ati kirombete kia gavana wa Meru leuti akiekwa no yake ginya barabange baikuona abakwenda kuromba mwathurani te muringi kura ende ibwe king kimanto akura the voters are the kings ibu anene ibu bwatu athurana utebuo endure ndari kontari tetengwe ende oni karomba kura netekia na kiama kita wa PNU kyo kiama yakwa kyo bwana mweti arento akiama gawa munyoroni ndo akiama kia PNU endi tutethorana na munyoro ru kinyani ndire Meru tukwenda Meru wethira ina bargaining power ama namna gani tweta ntwa ukinya tweta kalongo ketu kenda retu aite into bibo kuibo wetia na wetia mweti no wetia muno angore bwa enkona no chiometie twetia tukaita kyo tuno bwa ontukwe twete atia kwe otukinyite inkuibwa chibitari ya Meru level 5 ni kwenda kunenkanwa ke thirikari ranene itwelezwe bure kunenkanirwa na buo itwelezwe formula kunenkanira tetwerwe kunenkanirwa kwina mutaratara wa kisheria ya kunenkanira into kuma ke county ke national government kwina process na process unit akinya public participation agreement ikaandikwa propose kanenkanirwa eke ya ke public na mitungo antu ba mitungo bakaririe bakokethaiba kwenda ibitari yo iranene ita ke national government ya choke ku assembly ba kulukia kenda mantu athuka mheshimiwa tu abura kejuria bwena lakini tutwera wa michamani yo chibitari kunenkanirwa